Тот рок за пчеларов не был bardzo spišný i ritko kto mohol vycahnuť väčšie količestvo medu. V loni bolo nedobre, a toho roku isto tak. Bagrem bol dobrý, a posle pretážlo, po koncu maja padal dišť, nemohol som posediť dolu na bosud, na bagremac, takže ostalo sme doma, co sme ostali doma, nego barše veľo stracilo pčoli. Smanjela se pčola, smanjelo se leglo. I vecka prišla ljipa bula tu pola posto, 50%, kad medela, prišlo sunješnik, nije bilo dobre sunješnik, jak prešli herti u Bačkej, tak prešli i mi tu. Pčola nije stala, všetko to otrovane bilo, 50% nije stalo pčoli. Pčelovskomu zo 80 košnicoch ani jedna ne prepadla, ali mušicki društva slabi. Neodluha počne pririchtovanie za prežimjovanje i dodavanje dodatnej pokarmi. Až po februar še ne bude znať, či društva prežiju, co zaviši od samej žimi i kondiciji društva.